Sompa Rhapsody ya bawoba yedi nimudia yede bobra na ebrewo ye be hyehyɛ wadwene ne hyehyɛ watenka Sompa Rhapsody emwo hunu sɛ abrabɔ no sɛ wonya nimudia wobetimi de wanamo sisi yie efso onyankopɔn asɛm kra kasa nimudia me man ni nti wo mo yera onipa bebre ye bre ti aye te pentenkwa eye bibia ye nimuntia sabre ade bia eteti wo ade bia ma wo dwendwene no eye bibia wo nimunti na wo dwendwene no enka nimdie bi wo na nka wonsa to so nka sa dwendwene nyina nkekɔ sometimes na ya na ye se menya sika bia ka menya bema bi ma ne dom ya menya oba bi ma ne dom ya enka me firi abusua papa mu a enka nye ne se mabra boy se ente sa nye ne nyina na te sa nye ne nyina na ye no korɛ e so wo betimi anya sa ne ma ne nyina eso still awrewo die betimi afa wo betimi anya sa ne ma ne nyina nanso still na depression and obedam pa ba koso wo betimi anya sa ne ma ne nyina it was a life start from the inside not from the outside abrabɔ na a chance ye free ye mu not from any external if you say enema ye external na betimi asesa anytime enema etwa ye ho ahia na betimi asesa anytime na mum se esesa adwene ben na wo wutirim wadwene tebia mu tesai watenka mu tebia tesai en na betimi aboa so betimi survive na so wontimi survive etima mema won fato ho edi enti na oba bi beka se be ma agya no eti wokono madurawu na oba bi nso be ma bi beka kye ne se wagya no na wahye ne ho den se wo mpame obi foforo bepeme eya adwene ene atenka adekodie na tu amawo adekodie na tu wadwoa but eto ama no wosi be ma wagya media mendumadurawu eto wadwoa no wosi enye hwe se wo mpame a be ma foforo bi bedome eti mimi jimi hu di se me yeni papa eti se wo mpame a enka hwe eye den na ama de opesu owuo na adwoa de wo se owani da so eye bibia adwoa ni anasa adwoa wo anasa adwoa nim a amma nim ntia e na amma eye na se obeku ne ho no Kofi ni kwami wo nyina afiri ohia busuam ede na kofi abrabo timi sesa na kwami abrabo te ba bi etie eye bibia kofi ehu a kwami anya ntia enu ti de Sompa Rhapsody abrabo ede na ye nyina ye ko school obi becha obi ncha de wo chae na ede na wo chae ana de wo feli ede na wo feli eye bibi nsunsu ye bi da wo montam my phone in a jammy, Timamu from Yankro, Mamu from Enti enu nti na de Sompa Rhapsody dwumadi no abrɛwo no eye bibia wonni muntia enti na wo read Hosea chapter 4 verse 6 o se nimdia me man nti wo mo yera enti se wo panimdie de na Sompa Rhapsody me ton safro se bra aden obi fie adwo na wo de ofie da bia ntokwa eye bibi na wonni ntia aden na wo yire se na ninye wa ware ase na obi di yire de wo se me de manije pa eye bibi sa gap na da ho no eno na Sompa Rhapsody yesi e ba be fele abrabo no ya dwene na kuta ye na ne control ye o eno watenka na kuta won se wontimi manage your emotion de fa na emotional intelligence no a wo ho be kire o said ye fa na mental maturity and mental management ne se wo hu a wo bebre o ebi se eniema atwa ye ho hye ne de wontimi sesa ne ne ensesa ne kira wontimi nkasa ensuo to no ubuofu eti ensuo no beja ato ensuo no so obeto a obeto ye woniema bi wo abrabo wontimi nsesa ne ma ne nyeyie baby ya wo to ye wo sesa ne wonyeyie se wo ye oba na asa be ma wo sesa ne wonyeyie transgender for no person wo sesa no so wo mo boa say me your baba me feel say me ye bema ana me ye bema ba me feel say me your ba wo your ba wo ye bema wo ye hu hie nyeye
Wuntimi nka say ene nyame bo me na maye tietia me pese me ye tenten he wutietia no gise ofa ne saa ana maye tenten dodo me pese me ye tietia ye twa so enye yi. There are some things in life that you have to learn to accept. You have to learn to embrace. You have to learn to live with it. You need certain level of understanding, knowledge and wisdom to manage life. Means say ya wo metu abusua ya mfa mansi bi poso. Say na me ma me papa ni bia sa na te. But I no nkyere say sa na be ya kwakosi awieye. If say yenim wo mo chance free the scratch. Almost chance from dust to dream, dust to glory. It had into the young say, wo baby, wo to ye nenye. Na sika ni fie. So cry am for one copy. Eti edie na wo ye yenti etimi bua wo saa. Mentra nka oh nyame bi the favor no na say nyame kro no a he is for you and he is for me. Wa favor ye nyina o. E wo mu se obi a grace nko de nanso wa favor obi a. E wo mu se ye grace mate. But apart from grace, any apart from favor no, what the grace nimpo ma wo na what the favor ne ma wa. Wo nipa no wo responsibility bi a wo beye. Wo asadie bi ka ho. Hey, nyame betimi adom wo pa. Nyame betimi favor wo pa. Ba wo ahwe asabi wo betimi de wo jimi asai no. Wo betimi de wo nsa atete no. I'm telling you the truth. Eti nyame betimi favor wo. Nyame betimi ma wo grace. O nyame betimi bie kwa bi ama wo. Nyame betimi bie sika bi so ama wo. Nyame betimi ama wo bemma papa bi oba papa bi. O nyame betimi ama wo juma papa bi. Dia wo de be ye no. Ebetimi abase sa de ne begina anasa sa de ne besai. It was say a wise woman builds her home, but the foolish one she tears it down. A wise woman builds her home, but the foolish one she tears it down. Edi na Bible kan. Wase wo ba nyansafo wo se ne fie na sabio wo ba jimi for de nsa tete no. Ye betimi so adane ne akase. Be ma nyansafo timi si na brabo. Na sabio be ma jimi fo timi de nsa tete no. Eju bebu san wo se ye nyina se ho an ye ba o. Na ye den na bi ntima yire wo mo ho ayire wo mo ho ayire wo mo ho. Na wo brabo mo destiny, their destinies have changed. Wo mo hyebra sesa. Ene wo no atimi to aduane de obi a na mre bi atwamu. So obi ama ne one cedi kura no wonidi. E de ne wo no atimi sika free ne botom eto aduane di. Eye bibi anipa ne wo a woni ntia. Yete asie pa. Abrabo ne tore bi etimi de wo kon bi ba wo fam. Etimi di kwansidie bebre ba wo life asa de ne timi ma ho kire bi ba yete asie pa. Wutimi fa abuse bi mu. Wutimi fa tete bi mu. Enipa bitimi di hwamo. Ba sa ne man amase ba bese wo. Eba se ebebie woni. E wo de wo de beye. Ebe ma wo abrabo mu nyansa. Na ye nipa bebre no. Se sa situation ni sia. Ni agina ho no a ni da bia ye kasa. E na be ma bia mihia no. E na oba bia mihia no. E na me ma me ne me papa. Wa ma mfa ma nko school. E na wa ma anya mi sei. E na ma anya obia mi wie school mi cha ogina ho sa. E no na Reverend Professor Joseph Osafo de bebu sa o say. What is your own role in your own life? E ya mpa ye jitum. Won kwada brem no woni made pa. Wa anya obia ma na mo amfo anko school. Ba wonyiri ye na de na wa wo mo ho. What is your own role in your own life? If you say who sadia we need control our life so. Enya wona wo kire maami obewo anase papa obewo. Enya wona wo kire busuan obefiri mu. Enya wona wo kire tribe obefiri mu. Enya wona wo kire se obeye oba anase obeye bema. Enya wona wo kire se yanwo wo Ghana ana yewo Nigeria anase Togo. Sa tumi ne mu bie ne ho ekuta wo. There are some things you need to accept. But there are some things because wait, I refuse to accept this one. Me pese me sisan yemem. Me pese ma brabo sisan. Me pese me shabre sisan. Na nya ya no ne yede beka no, nya ya no yede ka no. Say wo de wa no ka no, yes wo de wa no don de bi ngo. Ese se ene suban ne adwene mu mfufuye bi hyase. Ese se wutu anamo foforo. Se wo mpese wo shabre be ende te se wo maame ne wo papa de no a, je se wutu anamo foforo. Je se wunya adwene foforo bi.
Nano na Sompa Rhapsody eya ye de brewo. Adwene foforo bi a wo hia. Anamauto foforo bi a wo hia. Ye boa ma wankasa wo de wo hyebere ahye wo nsam. Me was sympathy obi a bi a wabubuo na yare nti wontime nya hwe. Ye was sympathy kase ma wo pa. Sa abrabo na kwa koduru bre bi asese wadane yarefo wontime nante wontime nya hwe. Emu de ho de emu oya. Ba wo nan no wonsa tuatua ho. A wonyare enye se wobubu gumpamu o. A wobetimi apie. Wontimi fa bibia nyi wo ho ano da. Enti ye want empathy and sympathy for those who are bedridden, who are broken. And go say your opportunity be he or she will do something differently. But I want anyway. And no dear yet here. Na so be kwakoto abranti anasa baba wa na wote no obone maame sobo no obone papa sobo when you serious. Enti enese wo hia busuamu na wo free a wachinye wutuwesa bibi tu sesia wuni wo fa bi anasa wo fa se bi anasa nua bi ana maami papa bi abefra na ka chem se sabre nka mo pe 5000 bi maami anka beboa me dia ene ene Sompa Rhapsody na ye wo dia wuni obi abetimi afra na ka chem se mo fa 10000 mre me ne ensende ma wo a mesrew ene Sompa Rhapsody ye wo dia ya de makwa akotum yesi ye pebe na ye pobi a wode 20,000 Ghana cedis beto so a wabusuo no mu hye mu kwasi a wobie ne obenya 20,000 Ghana cedis eze we serious because wa ni bio no obi anso ni bio de bema wo ena wo bu obra bo se de wo si pe no ena nkrofo ogoro na wo guru bi enkrofo dim pipra goro na wo dim pipra goro ye won pipra goro bi wo ha ba bia wo frenti wo di bi enye yie ena sika kakra ba wo nsam nti waye obi se konkonti sa no kakra ba wo nsam kasa rough sa no ena ade ni pani ma ya fom sa wo ba bia wo frei o ma mi anasa papa bi anya gold nsi ba bia onyame bi na ehu mo bo no abaye o middle class citizen onyame ayo middle class citizen what the one free the lower echelon of society and what about middle class what bedroom middle class what kakra now nyenya $1 million kakra now nyenya car kese bi je wa go ne Land Cruiser kakra now si woman shi bi a efe now nya kakra ba ubotomu a wo de bedi agro wo bra wo gina hoyi sese kan sanne wachi ebi ni ho ya wa agro bi ho yem pipra agro menni da yem pipra agro menni da eti me be hye me nkomo no ase abrewati ya me mo akwaba ya no bako na bibia boko de onyame adaroma na mpaibo ye de nyame ase abrewati ya me ba bia me free no me papa na oye driver taxi driver okay ena na me maame nso na opamade na oye tailor ni okay ewo body esoro ho edrumre bi na adepam no kura ne nkoyi enti shop na no opamade no nkola ne nyina akọ enti na sese wokofa trunk kura because ho na body so mo ye trunk ho enti na sese wokofa trunk kura na oton ewo shop ni mu edrumre bi ma brabo mu ye dia ma okopie wo fenso rapon ba na me maame na ni edin na ni edin pa nyame mfa ne kransie na oye oba opa adwuma ena na ni nso odin na omma na ba mu ewo abrabom se na me kan wo pamade ade pam no seye no oton trunk na nko no beton mo oton mo anye yo hyase pempam tontom dan odane ne de sika bebre ni bia because abre no owo enkoda maako num enkoda numu ene kuta no ba ma bie ne ho a wo so ne mu aboa no eti so de ne hyebre ehye ne nsem enti emane sa akwa akura ne wo fa bi gya na sase e wo fenso rapon ene okoye akua adwuma wo ho ti say ode ne yedin ekoye o so okopie ho no prayer ko ebe ye assembly woman wow e wo fenso rapon ai obe ye assembly woman e wo kurum ho honorable ai efia pokua onyame mfa ne kra nsie amen enti na ne yedin
because onim se na chi ene nanim ebi ni ho and na yenso so owo ye ne hu se da bi ma me no no amu akora na wo bre because say from adepam to trunk de ne ade ase se wakopie kura a wo ye kua it is a kua ne kura ye yi ase de be ya be boa no ne da achi mu ne ade yenso ye de kakra support no eno na ne hia nti bi ni ho and na me papa nso na wo ye driver wo Kumasi Culture Center ama ekọ wi ase wo pension okọ pension no pension sika yesei kakra bi enti se wo hwe wono nso so terabia tama no ye adwuma terabia bosumi nsia kra na akatua mai eti wo kona sa wo koji school fees a eno ebi ni ho eti this is our beginning ya hyase no ebi ni babia aya ahotoso bi a wo kofa but they did their best me ma me ye di obetimi aye me bona baso babia wo bia me papa nso ye di obetimi aye enafom we kware na mabe ya akora me na me da wo mu ntem enti na enye easy but ebra me nyini no emre bi me kan wasa na ye woni ema bi wo ha me hu na ye me fe me hu oba a waware na wo ye adwuma na wo da ne ka ketewa bi mu na okwa adwuma na me beginning na de ye me fe ne ye abayiwa bi a okwa adwuma no kuta ne bag wo gina kwa ho petrotro anaso wo fro taxi no wa hye ne shoe no wa keka sem na ye me fe keke ena me hye ekide de onso wa ba animu kakra na wa ware na wote ne ka mu na wo de ne meko school eno so na ye me fe sa na ye me fe ne nya Nyankopon ka kire me se wo bo wo bra yi a da chu betimi anya no sa ewuraba na ye wo fe no so betimi aya ewuraba ena na me hu oba abrotia what dress yet said what dress it we na wo boss what shoe to be no what the shoe be na okwa adwuma na ni tiri ni gu so no wonder abrotia na ye me fe but na mintimi afford na ade aboa me ene se me hu nyame ntem okay me what 13 years enna emrantie miensa bi me from the 3 Hebrew boys ombeka Nyankopon asem kire me no mu yo mo ne me bompai so obefa Yesu Kristo si wa wurade ene waje nkwa ena me gitu mu se mefa Yesu Kristo ne me wurade ne maje nkwa menim de yefa ne mpaibo na me so na me ma metimi de me kwa sorry kakra ne ekọ ne aba ne ade a ba ne nye asori amokọ ene ade a good enti ba sa no ena omo sha ase kire me kwa efa so bompai ekwa efa so eya akom kire ekwa efa so ye evangelism eti omo kire me mpaibo ye sha ase mpaibo with thanksgiving ye da Nyankopon ase ye sre bonifa che wo se bonifa che bi a de kuta de wuhia bia na waka kire nyame o ma mi mu se Nyankopon ye meja a wo soro a wo dwene me ho a wo pemasem na on be wudi je me nkwa eti omo kire me Nyankopon abrabo na se me se me ne be nante de me ne mransam so me fa so omo kire me ena na eye Believers Gospel Church Reverend Siedu emre bi mkosa ba bia obi nyame nhira no na omo kire ye tene ne konkora abrabo okay eti sa soro ne kwa na ma ne mema ntena mom ebe ma ti omo fa ena ma so ti omo baby ena kwan dem ye nsam mom na mema akosa Believers Gospel Church be chia mo e wa adoato adubanu mpatamu mo adoato eti mema sa e man kosa eti me kan on that strict holiness and righteousness abrabo chance wo fere kra ejoma mo kra de mo biso wasori dem o se de yin da bi enyen na ebi eye normal say obitimi bo adwaman no akwakotran so untimi kra ma asori so for yere no ane ayi kwa ma oh the Believers Gospel Church Reverend Siedu da bi untimi wo kra no say wo hia se untimi ma asori wo kra wo hia se because wo kra asori dem no the holiness and the righteousness ne ntete ya no kra no ebe pia watofom wo kra wo ma it is always obi ma asori pe no ahwe ase ampa wo hwehwe mu no ahwe ase a honey foundation nyame suma evangelist me nsa bi mo mbeka nyame asam kire me e na omoma me hu se yampa baby awo ne yato watwene because abre na mete me step mother nchen na wontimi nyi me ntu mu sa ne ba eti na asa me hange ho e na fofo mu ofie ho na ma fo mu se mabusuanfo eti omo fa me bata wo mo ho efa emema me nsa o obi an take advantage of me wow and I was a virgin wow obi an kase wo take advantage of me de no omunima ne so mo be kire me nyame asam
omode me bepom enti enese me tese emrante ne maba woni bi anasa asori mu wo bi new believer aba ne yese mrante ne omode da na I'm surprised because sa mema miensa na omo ye yanga moja pa wo mu but omo fa me so omo nua ba Sure. omo kire me nyame akwan enti enya nwanwa se na nyame akira wo mo de odi kan Robert o US o ye sofo wo ho na achu ono nso so eye sofo nyame bia asori ama na wo bechem wo bie ono nso so wo ho na achu ni eche omo ye twins aha good enti me kan de esi so say omo de nyame asam ma me no omo ma me hu say wo mu say ya reject o wo mu say wo dem wo mu say obi anso wo mu wo mu say wo hu say wo kwa ata na say wo kwa adwoa ba sa nyame we sa wo ne be nanti a sani ye wo fa Abraham no ka chen say leave your father's land na walk before me and be blameless sa nyame wo ni hwamo da Ni apratiti asay no. the apratiti asay de nipa nyina reject no eno na nyame pe so na ni daso na wo be fa sa nyame yi a ne ye fa me no ago sa nyame we obe hyira wo wo dia ne say ye wo fa mu de emfa ho fore ne ma enye entwatro enwiade di nokre emo adwaman som wo nyame fie ko evangelism. They taught me the word of God. San wo pache said you catch Abraham no walk before me and be blameless. Sa wona ne benante wo ya pam kurafo obeka ya pam a wona wo ho. Eti Believers Gospel Church ho no na nsuo to a na no me koso soforo se Akosua nsuo ne yatu no. Sa bra ne nsuo to a efa ho nyina. Eti enya hu se nka nsuo ato ye nyina nim se ebekọ asori da ho akoye adwuma. Yedem se bekọ asori da ho akoye adwuma. Yakose se nsuo no fi se ebefa ho nyina. Ensuo nya to ya na members ni nyina ye hia wo adoato ase ho. Ye kotu nsuo no. Ye be chi nsuo saa. Na no me call ho nyina ye kama se Akosua nsuo no yatu no. Praise God. Praise God. Enti die de kind number 1. Se wo fra busua bi te se me die mu a wo hye wanim ne wachi obi ani ho. Emwa bia mfiri baabi ma de wo hia ye nyankopon nyame ena wo hia ne first se wo beka se urade hu me mobo na boa me mabrabo meni obia eti hu me mobo se de wo si dum nipa na me nso dum me bi se de wo si favor nipa na me nso favor me bi se de wo favor Esther ebra no oye orphan no me nso favor me bi send your wofa Abraham na wo hia ne ne woni ho na sefo ni Israel enye mobo da na me so urade hu me mobo na de to so biam nyame na wafa no no wo ya pam kurafo ene ne nkwa pam sa woni ne benanti oyine ire ye ne nyame kwa pam o ye ne nyame kwa personal covenant enya sorry covenant o said ye wo hia Abraham the Abrahamic promise na e wo Genesis chapter 12 no ka kire ne say I will give you a great name I will bless you so that you be a blessing I will make your name great. Through you, all the families of the earth will be blessed. Sure. Oni Abraham call personal covenant. Noah only call personal covenant. Jacob only call personal covenant. And then yamen kwa pambi. Say brother, sa wo boa me. Now pe baby di misia meka wasem de achira mansan. Ya base. And then nkwa pam. Mimi ntimi nka me de ba me ni me nyankopon kwa pam. Say radi minim baby ya me firo me nim ni machi baby ani ho me maame nkola num ono nko a different fathers anya nem fom so oye di obetimi on said obesi handle no ano no me papa oni bi ebre bi etwem kakra ba ne nsam na akire woto fom me ni akoda me da wo mum yenu ntam e wo mu se me maame e wo ma me papa wo ma ba me da sa maame ne papa ne ntam etimi ni awurade benanti meni urade benanti ye meni urade benanti ye no abrewatia eno an wo so mi mu o dane me eboa me wani mi hwamoda na me ye na masem me ye madwe se me dida sem benanti no wo kora me baby ame nana me maame anu no nyame de matara Sure. school a wo mantimi ankwa anu no nyame de matara ade bia wo mantimi anya nyame de matara oye onyame ne yedi nanim onyam ema no eti enu ne de yedi kan fa awurade nyame tiase nyame wo ho onyame a wo boss ro ne asase Israel nyankopon Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon wo tiase said they walk with Jeremiah chapter 33 verse 3 say call on me and I will answer you wo sufre me a meje wo so no wo sufre na obeje wo so ampa
And was answer can with Jeremiah chapter 29 verse 13 say, "So what do wakuma nyina hyehyɛ me a wobɛhu me ɛyɛ nokore me se wo do wakuma nyina hyehyɛ nyame a wobɛhu no na mmomotro mojo de amoa eti sɛ wo firi ohia busua mu anya motro mojo ne yɛde som nyame o ɛnya wo na baako si wiase na wo na baako esia da bi amoa wo bɛyɛ nyino ayɛ nyino wo bɛyɛ hye ayɛ hye efi sɛ mehu sɛ awurade me ni obia ɛyɛ wo ana me wo eti me ne wo bɛnante adenti na wo si nyame ana wo ba wo yɛ ne wo pɛ wo si nyame ana wo ba to yɛ ne wo pɛ eti wo na yɛ nyame wo na yɛ nyame ana so na yɛ nyame you have to totally surrender no de wo yɛ ne ono wono mom de yɛ ne ono pɛ ba wo ntimi nyɛ ne wo pɛ enya God's results wo yɛ ne wo pɛ wo benya wo results. If you do what you want, you will get your results. But if you do what God wants, you will get God's results. Sure. The choice is yours. The boy is in your court. Won't me more brasa de wisipe and expect God's results. Won't me transfer sorry them more boy jaman cron for will be the Najuma say we have your musica and your God's results. Won't me your Juma basabasa and your God's results. Et in be an minute more do you abewetia. Also mean sanya tiaw. A mamumu yet. Eti no de Israel ma ye mfa to ho na ebere bia on be yebone no matamfo anya wo mo ebere bia on be repent on be sachira wo magene no wo mo hu nyame ye ni monyam sa na nyame no wote eti sa wo so woni de be nante na wo firi ohia busua mu a jampena twe ne adwaman no jai krono ne atro no jai nanti ntwetwa no jai se wo si nyame fie no waye sambalat e wo ho na wo hinda na dwuma jai no so no na woji atom so obeboa wo dia because wo maame ni bi wo papa ni bi te se medie yi eti dia wo ye nyame ono na wo dan no eti dan ni ye because abirwe ti adenti na wo se wo dan no because wono na ye nyame o eti tumi nyina bre ne ho asehye na se na wa men adenti na wo sad ni si nchen ada na wodi no kwakwa ye dia wo pe na ye dia wo pe wi a wa ba beti na me se da bia me kan wa ho ohene yire. So who will be the Yamiachi and make a yen pass? There are some battles heading. Sure. So who will be the Yamiachi? Now warfare after warfare, warfare after warfare, warfare after warfare, warfare after warfare. Bebrea. And see that most of the time, no, a sumasi bonibi. A sumasi kronubi. Because one to me, ya krom for a menyeska. Sure. Esuma se boni bi nantinchucha ne atro bi adwamabo bi obi kuru bi a wudi na chie atro bi enti se wagie atum se bia wo firi ne nya de a because Abraham no ofra bosoma busuam idol abosonsuma busua na ne wo firim ena nyame yi ni pieye wani ne hwamoda nasimo ka kire no e wo Genesis chapter 12 ni nyina the Abrahamic promises no ni nyina ba mu kosi se twan so wo ko machi a na ye wo mamuye ene de wo ko ye enti se wo firi medie ni mu bia medie na e ma wo medie de aboa me no ena mede ma wo ebra me hu se me ni obia nanso nyame betiase wotimi hu nipa bi mobo nyame betiase wotimi fa nipa firim futrom wodi ni si ahemfo akonya so no me ja me hu nyina ama no me dane me nya perfect of course my mistakes bebree but me fomu a me nka ho me to fomu a me nka ho me ya na masore na masa me rede fa me bo na eche me mo bossa ne wado ye siti hu me mo bossa de wado ye siti manante ye mankasa ye mantuma na mo ye mankomu ye rede fa che me because me ye nipa enhwe me yeso na ntome enhwe me yeso na ntome ntwene na me kona me kose bo ne fa che ne wi a I don't go back. Said the Paul kind and said Grace do soon to bonne no swana. Etinyam dia bua paye bonne no. Me say you will never get anything from God. Bua paye bonne. Wonim sa dia wo ye nye. Ba wa ye tintin tirinti. Who can say what that will be? Was say Galatians chapter 6 verse 7. Was say do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Was say man na da wo na nyame yensi na twetwe. Eti esuma se na wo ye no obi ehu yo ba nyame bi ehu. Na me say was say he is the rewarder of those who diligently seek him. Sure. Otie ni pasoka. E ma obi ana da. Na mo sare ya na nyame me de me na nante.
media me ne nanante oyo yonko a woni se bia nyina me se te bia nyina ebre mpo amaya mfomso amafom no amanu me ho enya me kanya sa amode enu ho asa wo boa sa pretense ene eyi na hypocrisy wonim se me koka ode be chem nti makwa enya bia enya wo enya achom de enya mudie ne bia da bi enya mudie ne bia de yenu ye ho pa erade ma akti papa na ye sunkura ta akire you mourn umone ebra waye bone because anya sana na wo pe no but wo ye nipanti sana no mo ye no job oh yes na obeyi ni tiri hu nyina na omo de nso ash asra omo tino ma hu se wo mo ekọ de wo ye no sa eti ampa so eba san so a ye ye ahweyie ye sua nyansa frim se de be ya next time no ye duru ha ye bebo atra eti eno ne de edikan de eto so biem opportunity bia nyame be bia ma wo no opportunity bia se obi shop no se kotena no so obi car ene ositwi se obi si ye mate obi si be hye ne bama no obi si ne store provision betonton ne mama no obi si ne fie hyesoma no obi si ne store ni mu abra betena ha ade bia abrewati anyame de be ma wo no di no kure yete se de wo ya manyame yete se de wo ya maame na wote ne nkyɛn no fane se wo ye unyame me se eye kwan bi na nyame bi o eye ketwa bi o awunim abrewati se ye hu nyame wo bie kwan ye wo mie ne kase o eye ketwa bi obrempo ahyase bia ya ne sa enti no se don't despise small beginnings enti wo na maame bi afro se emi pe akola bi ni na ye adwuma nti betena me shop ano ma me sa shop na wo kotena no onyame de beso wahwe so obedi no kura ansa na wode de eso anasa wode wodi ama e so se wo yi obi die yi a e na wodi ensu be yi maame ne de ba ne bra wo no wo firi ohia busuam sawe like ye de si wa no wadi e bi sa wo so asem enyame a ye de ne sika to wa no wawia wo wia niema wo yo da bi oboa ohia na wo beto ye no betom sa ohia na wo beto maame ne papa wo mu no I'm telling you sa boni bon sin a perpetuate altars. Wow. Boni it perpetuate altars. It is a yo ohia altar and a wo busuamu a de omo de gusunsu eye boni. O satete no omo anu omo kɔ ebi abosom ho no. Wo kwa na bia wafa eyi aboa na wo twam ne moja ebi okra anase bia wafa akokɔ ni wo twa ne moja de aguso aponche ni wo twa moja de aguso no de aye se be ade na wo ye ne betimi aye obi a wo firi wo hia busia na yete se altar ebre bia ba ye boni bia yete se de wo twa moja aguso wow na flourish ebre bia wo be wi ade ebre bia wo be ye sisie no abia bia ade anya wo de wo be fa no na wo hwie ayi ohia no wo hye mu kena wo ne wo ho da the fertilizer guso there is no way so be do who without righteousness. There is no way so be do who afri sa ohia ne mu without tenene because the enti omo no omo to ho no e boni ntia dudu na e boni asisie krono enu nti ana wo so be pie mu nti you have to do something different. Nti me nso nyankopon without righteousness. Oh Debbie enti ekwan ketua bi anyame bebi ama wo trotro na nipa ne de ama wo se twi no sa trotro na wo twi no di ne krema ka ona no wo ye mate ho na nyame bi ama wo for now di ne krema no provision shop na wo te ase na emfa bi ntoso enua maame ne sika ye content kakra na ye de be ma wo no se nukuredi animu a you will never get out of poverty unye sika se dien obeba fom sa wo be ya amonyoni a enua wo man ne sika sa wo be ye politician men kasa ko yen kasa Ghana de politician Mr. Debbie you have to do something different nyame bia kwa bia ma wo politics mu ene ama opposition bi e dia ma wonnim ba bia wo firi o wonim senka bia nya amanyosem a nke ye kanipa kora nka wonka ho ka ne ani monyam bia said the Paul kan ye no read 1 Corinthians chapter 1 ho was mutu nipa do den mu amonim se na munni ani monyam bia but wo fa ne eye wiase jimi na nyame de hye ne ho ani monyam wiase ato atwene the wisdom of God offer the foolish things of the world to confound the wise etitere bia na amanyosem mpo ena nyame bie kwan ama wo kodi NDC achi ukodi MPP achi
ene omo ba power ene nyame ye wadom ene ma opposition a sa wa amfa no kuredi anka ho a me say wonya $1 billion ebesanhye the best I idea. Krono sika se de si ba hwinhwirim ne ko hwinhwirim. Hwinhwima de kosoro. Enti se wo firi ohia busuamu a nyame nya bie kwan bi ma wo a de ade bo ho ban eye ne kuredie. Sure. De ade kora no ko the next level eye ne kuredie. Enti se wa fom wo ba bi ase nyame wo bone fa che manya biem. Se adwuma na wo dan no so wo wie sika wo mu a se nyame wo bone fa che manya biem. Saka na yede ya hye wonsa no wo wiawia ona ne sika no wonka no kra nkyere no wensa ya wo se we say ya sre nyame wo bone fache manya biem because so long as wo ye kromfo no de so long as atro ka woni asisie ka woni de I'm telling you mark it on the wall mesi wonya $1 trillion kra obesa background zero enti don't despise small beginnings ekwan kakra bi na nyankopon abie di ama wo na wa hya ase no emu na ba ofia because the onyame pe eye opening door betimi afam na nanim onyama da adie ayete se vessel ayete se channel di no kra wo ho eti maame na woti ne provision shop ano no wo hya bosumi so ana wa ma 500 bosumi so ana wa ma 1000 ni mu no a afaso eno na nyankopon be fa so e de akwanim de atoso miensa enam se wonim ba bia wo fire na unim se utuwei se ekomde wusesi a wunya obi kura manka se beje 500 beje 1000 nefa so nyame ye wadom no obie kwanketua bi ma wo a de etosu fa bisie ekwanket meni ni nyina nyame nya bie 1000 a meni ni nyina fa bisie ahohini nti ne jabore mo fa bisie wode bi sie no de etosu biem sonson wo ho koyaga kabensem abrowatia sonson wo memma o metri so ye kwa na odi echi de bi mu ye wontimi nya bio enkrofo wi pizza wontimi nwi pizza ne bi enkrofo efrifri niema mesre wontimi frifri bio enkrofo to designer wear wontimi nya bio enkrofo ye dwe wontimi nya bio enkrofo di sika enyi wo mo dia wontimi nya bi wonya nuro ho ba bia wo firi ne nya sonson wo ho enkrofo ye prema asama wontimi nya bi enkrofo ye namfosam wana wo hyedem there will be a season of loneliness there will be a season of isolation there will be a season of deprivation there will be a season at the open wunya but na make a season bre enka ho there is time for everything so wo fiti prekopa wo se a emoja na eba ahemfo chiniye ebi didi bi achi baby a wo firi nti nkrofo ka no nkasa wo ye di free a aja na obi asesa na tade kwasia da wontimi nsesa bi o eyiye babia na obi etwantoma fofora wontimi ntwa bi wontimi fa ho nkobo de wo wa hotoso a ne sika sanne ebi da bank ne sika sanne obetimi afre ne maame ne sika sanne obetimi afre ne papa ne sika sanne obetimi afre ne wofa na wo kire ne sede de visa beba se betin ko UK pacho sa nkrofo na bra bonu ntimi mobi kola yen samone dia ne papa se me punish ko abro kire ko de o eno ne ya punishment obi punishment here obi fra busu a wo ya de anya o papa se he momfa ne tena play mu no nko UK papa bi sa na no ote ne ba ya so de kakra bia no watwa ne take time man se ko abrochire punishment no obi ko abrochire ye obi punishment mentimi fa me ho mebo wo tini eso obonton fa onu obo ko akwashi ye punishment wo beda abonten ade esa kwa ya sa abro abrotia ye punishment wo beda abonten ye punishment wo nya aduane ni enti di ono wo ye bone a yetimi turu se ko US na kwadwojo ho me punish wo no e ba cho me de me ho bo wanya yi o uto designer we amintimi ntobi o ya kakabinse ma mintimi nkobi o momre obo mintimi nkobi me sonson me ho ya ka adwuma wura asem wa me nkoka bi me sonson me ho na obi ankobo adwuma wura ma nese metesa akosu ye ka sei dabi me sonson me ho wo firi wo hia busuam baby ebi ni ho nyame abie kwan kakra bi ama wo emfa ni agro nyame abie kakra bi ama wo sonson ho enkrofo ya akesesem no ye hu ti se hia ni eye brew eye bre ebedrum ebi do betam na broso ebedrum ebi nkrofo nkwa na de be chawo eti hye no nso sa na fo na mosisi e de etoso enan abrotia mame adwumaden
Emfa kwadwuro ma wadwuma ho. Na kwadwuro se ma ohia Bible krampo ne kan ye no. Emfa kwadwuro ene de mani aha mpesa meda. Wunya na anya botre. Ye wo bra wo beda. Emfa kwadwuro any excuses lackadaisical attitude wadwuma ho. Wo Nyankopon free ho a wadwuma na ma kakra die no ene toso ene no onyame ye toso mienu. Enti mu a wonya opportunity a ena metiye me ya ena mesra ye me ya ena mananti ye me ya ena na mani aha agro bi na wudi. Ma me ntwa wa no. 2008 2009. Wie. Na me wo go so. Na me kunu bie mat ketua bi na otonton ye friend is saying who say kakra say toiletries. Brushes ne soaps ne niema bi sa no ne pens ne we say mo. Okay. Na ofa baba wa bi wa kire nsia. Ekura ni bi ase. Ma ne betena ho. Na no kro na mo bi so no ohu abaya no so so no ma ne betena no ni adwuma bi aye. O VSHS rotitifie sa be se 5 years ni. Ma me obetena ye nchen. Ya ma ne dan bibia na could you believe say eto de bia me na sa time na me exams me ntwenti na me sa ko school say metimi atwa atwerehim wie me ye ne nsuo to kakra me post school say me ko shop ho no me fa ono ya close no obekọ no wada wonko bie shop no kra enti ye okwa nsuo ni mu na ya no watum no nsuo mu na ya no watum enti ye to aso me ensa na me inform me husband ye bisa no oso no osoro sonso when osoro sonso ti sensu oto no ohun sonso na ne ho ye no basa de o kire no ya de o kire best 6 years time enti emaye yini firo na ye de ni pafoforo be share ho 6 years time na ye free go so enti ye bankoko be ye business bi wo ho na ye sa ko ye dru kumase patase pharmacy bi wo ho ye friend Shark pharmacy okay ye to ade ye ko ya chop ba bi won chen obi na ehoro ne ememu mi kunu so pese okodi fufuo wo enchen ho okoya obi na ehoro ne obi be serve na ababa wa no no te store na wo say osronso no ene de ohuru nkuku ene ye didi wi ansa no mo ma ba be page be clear tables enti no oya na what said they will see the enim I said they sister wonya ne ho aso wote apem so but e kire ne ko wi no no akokuma si ko di pa adan ya tables no okọ clear okọ horo boss ma fo didi awie enti me de no betwa mu ma me da se enti adwumaden ena me de mabre o ena dabi o baby afri ne yemre o so to me ntimi nko tena ya kai wo bofo o mra ntibere mansa na dabone na ba no anso no tuntum so abeso no fufuo so ebro nyame ma your opportunity ye nya adwuma e wo take fam no abro tie ne ye adwuma te se bodamfo nyame bie kwan kakra ma ye na wo take fam fo kan se ye me ye adwuma no mesi ne ye adwuma te se bodamfo eso kra ne ye ntwe e kabosumi ne ye my allowance 40 cities ne 30 cities ye kwa adwuma ahomache na onumu a ye free ho 11 pm ye ten we suma ye we yes adwuma den enkum nipa so ma kro nso nkum wo free ba bia nye wo ye wadwuma kwasasa wo di wadwuma di agro wo ba ma enna aya wo de ene wo di agro enna ntina abeto wo hia no enna ntina abeto wo hia no akwadwira ntina abeto ye no there is more sleep after death enti enye ho no nyamenya bie wo se meka se mfa wo ne the door shop na nipa na de ama wo na wo hweso na wo ton ni provision no ano papa na wakobie wose ye bie ne 7 am no abie enya afa na be ma adamfo bia betwintwan wanam enya afa na wugina wo phone so wo bi tade akora na wugina wo phone so mami me se me to ayi sanitary pad wo de ayi bi baby awu free na wo no kokohwe de ope akore kohwe de ope obe sori ye di nipa na ti no ye wo we kama ai na wo krokro nipa no na wo tade a wasan ba bie mu no wugina wo phone so obi be tade akora na ewahi efisa wo TikTok ya sa me to ade ba ko abasa na osinima kasa ni ntimi di mi dwa nyina akola wo woni baby awu free o minima no ye ntime kwa na mikuta me kora eti shop na metia no me mfa ni agro enya afi na be ya kaka bensem na me wo nkrofo wo TikTok na me ko TikTok nkrofo de wo musike to data na me to bi
Enkrofo she reese na me she reese bi. Na me bando Debbie. Ye ya hweye. Oyine yire de etosu enum. Se wo free baby e honya. Wo sua adwuma. Wo da obi shop ano. Wo pechi wo obi nchen. Empena chen enso so. Ya na nton kwanta mpai. Wo ne mpena chen ton kwanta wa pai. Ya de wo betuna fitam se sua adwuma. Wa kwanyim obi. Hey. Hey, when you know who almost insane wiem 21 years. One quote was a sound near my quota bear man chain. Hey, so your banner through here busioma. Yes, I see a near man quota bear man chain. This a bema wa warre. Yam fan pre when you say, oh, baby, a hon yo fan pre when you say, na aquadana se bema na hewa. One a better one aqualano. Wo kura wonam ho no wo gidama atusre wo maame no papa nya bi ma wo sa kwanyem aye dai ya sem se be wo kwanyem aye dai abrewatia me pebe ma o be hye me wo di agro eti aye wo se wo ne be ma bi kodana o ta aduane ma wudi a na no de ahwe wo ho gese bi a wo ye smart se me wo se be ma ne kakra wom eti me ma ne de makosua adwuma me ma ne de makos school na sama na me ma na hyemidwa na mo masesa me niema ene ma betan na mada oba na ma no aduane ama na di wonware me you are a joker ohia no mfrim ohia no mfrim afa na ebe ye mo we se na no abrantie fita bi mu a eye ka say etimi de call my hwema ya boy bi a yakofa na free ho na ekirikiri de na ba wo besua adwuma utimi sa abrantie ko o talent ba ye ko ya woni ho masa den a maami bi a ode eyi young lady bi obetonton eyi fruit wo ho no wona na koda ma boy girl ne nyem eti wadwane wow obesua adwuma wo obesua djuma wo fitem wo ma nani ana ho se baabi a me free no ehon nya bi ko baabi a de me ba no me ma me mo twan me se ma be pie nkra ya me ne baabi a kina na manya bi dia bro ma mo madi oba no de ayi mango ne anka eba fitem ho beton no wode na no akofa ne ho ne nada ama onyem wote se abayi wa no se onyem na wadwane esa ko akurase se wo abaya no so kola no be ye dey ohine yere se wo firi ohia busua ma ye nimpanifo agro ye nyem paninsem yanya mpaninsam o si asere wo bontam kese etu no hwe futu kokonyine wo kansam kese de nantweben na dwa no yanya mpaninsam yanchimpana wadwuma na wo benya na be feedi wo no na wanya bi e de akoma maame no papa ne sese hia wo na eye wo se na de etoso bi yeni obi kunachi ye wo yeni obi kunachi ne yeni obi irachi eye no me wo de wo double no me ne de ano odin menka se na maame ne papa ne bi na me nuanom nyina ye nketwa eti papa no on na mamiska eti no agro bi na wudi yeni obi kunachi ene yeni obi irachi ho nso na ya ni gie wo so wo pechip ohina yire isi ye pese ye free wo hia ni mu ekwantie bia ye musuo ekwantie bia ye musuo kwan bi wo ho etini wo ni pe na wie ye ni wewu akwan ba bia wo free ne nye wasa kwakodi obi kunachi ene obai so ya no odomew na yire so ya no odomew no wo bo wuti so oba bi obata mekunu ho awurade tua ne ka sugu so na wo sugu so wonya kwan nkwahya na yire ne ma wo nti ba bia wo free wo ba ye side chick business yenye side chick business ene yenye side cock business yenye side chick business ene yenye side cock business obi yire wo sika eti wo ye driver ena a chika ne ma no na wa satisfy maame no na maame na ma usika ayo ho opportunist wo ye gate man wo ye nice boy eti oya na maame no oya no asma se ne kru ni ho a no afra kwa kwahye top ho no akoye ne ho adwuma no ama usika o de wa mena na wutuo no onche ohine yire wo firi ohia busua ma mpena sem ye mfa ye ho nhyem ye nchempena ye nkofo oba enkrofo ne nkrofo de da wonya bi
wo sori anopa wo ye be ma na wo ka che kwasu kofi a wo hyefa mo kofi yi da na ni ba bia wo peja wo bejo kwaku donsu anka mba be ma ni di be kofi asa odin bia odi bia na de ama no na de ama no ti kofi donsu boko wo ni ba bia ko wo tam nso yi me nkonye mo ba no me kan chem so ne menyem na kakra na menya to wo no meje me papa bia ye friend profitable ofre kranse obeduru ha ena o se hwe akra ha ma beduru that time wo ye carpenter adwuma yi wo ya akonya na si ho a enya asam ketwa na ehome ena o se me kopem se meto asase half plot esi me fie awie no me mfa oba wow I'm telling you kopem se meto asase half plot esi 2-bedroom house ho no me mfa oba it is carpenter adwuma no we na nkonya so wo fe eti obi abeto na me ka adwuma den excellence ye adwuma eti wadwuma na ton sa wo pom ade pam ne ton sa wo ye tira etire ne ton sa wo ye driver ne na wodi ne kura wo owner eton what can pay etire ba benya wo car passengers kura ton ye pe bi ai car bi akọ ehyiamudie bi oh driver wo a good pan ye be recommend you sesi a ya akọpẹ wo number wo ye be kamfu sesi a area wo tie wo mpota mo compound house ye kamfu e man krofo because we were juma yi ampa odnya half plot no esi 2-bedroom house owie ye wo buy drug akra na nkrofo na omusu adwuma no e cheche mpana no wanya bi because onim ba bi ofre ena no so ompese obekọ na chi akosesere didie ompese obekọ na chi profitable ba bia obi amechia wo ene wo adan be ye nan e wa akra ha wow eso ofre kurasi o ene obepie ha osiwie ye ene ohia oba wo pe no ene okoware no ai ne ho ade woni na yerete obo ne bra enya abrabo na ani ya abrabo na perseverance ba de oba ye na no oba we nam na ne be ma we nam wo kaka be nsam ne wuje aya hu kokoti ya mo asam so agema ya wo be ko age oman ana ohine yire se wonim ba bia wo firi na se woni obi ye adwuma abre wo ho ase se obi kasa ai me de masa no eye me gya adwuma na menka bi o ohiane je emfa ohiane pride emfa ojaya no be kwa konya ba bia ai me masa no kra he ka wano tumu wo sister no say wo brother no a nyamiama na nya ba bia gina na wakopie Dubai na wo so pese wo send you ska no bra ho asema na ska be na ade send be no $50 he so ho wasiri o nim kwa ya ofa so wonya me hu obi a hia no a o eja me gine ho a ana broti e de ye de ho brasie na de ye ho ye de odum ahobrasie for na hantamfo de me sua adwuma ba bia me sua adwuma no me masa sorry na wo teatea me anya fe na wo teatea me da bi me nse ateatea na mesusom saa me because me nim say by 2 years time adwuma we na me master me sa no ntena wo mateatea me eti obe endure ateatea no obe endure mistreatment no yankase ma betra ma me bi nchen me ya ade na de buafu eti ma pake me niam ko pake oniam akọ ateatea no obe endure ateatea no se be ya benya ba bia da na obedidi na bosumi si obetua wo ka eti wo firi ohia busua mu a yemfa gye ene a hand time mobra ai ena me masa no de oye ne me nye ho adwuma ne kura magai wo gya wie ye no da bonten adwuma no so wansua nwie ye de bra na gye ya de o abre watia abre wo firi ohia busua mu o asie penyinche Jimmy ni pe baby partner ya de brabre o enye dwe onyame wodoma ho brasefo but ahantamfo de wo bre wo mo ase ai me de oye ne de adwuma ne kwa me mabiem adwuma su na to aduane ma wudi wono master be competition wono master e be competition authority be a challenge cry wo master asia ga bi so open wo so akọpa ne bi hey also die ge na wu ama akora na atwo ho ka chensa wo mpen wo masa no onu tua wo ka no a wo pe baby di wo kra ba e wo na pe baby di ama wa kopa girl wo so se girl no kra de ho so bra sister mesro girl na wo master pen no na so pe emre bi ayi
boss bi owu ma ge bi aga no so master na akola na se ono so ewu ama no afi osole anu aduanu o de ewura master ni fie ho de abre akola no etiama boss ne ka se wonko onini ni hwe bi wo he enam so ma na dwuma bo no ko ye so aga na ntimi ani na chi anko na kura aburu tie nti na me ka se ye de nyansa na bobra wo mini ba bia me firi wo mini manu ye ntimi kwa na me kuta me kura adwuma na me sua no menya ye master wi a de me pa bia menya ye de brebre ne bobra mitimi sua etire ye ni wi a ebe kakra me bon krofo ti metimi akohan me dan mentina obi nchen forever obi na wote ne nchen no eye temporary eye fleeting eye bretia wo bi you need to endure some things you need to go through some hard stuff jai no wo say o madam akoka wasem ti obuofu erade ya money chemso abreti ya wose say ne master aka wose wakana nim me madam aka manim me maame ne papa omowo me kola no omomo me chemso nyewo na ade na wonte wo mo nchen ade na wankwa mo mamu wa ankyere ade na wonte wo mo nchen die tosu biem sa wo yo ba na oti obi nchen wo no na ehwe wo boa wo na ne kunu eso wo pewa empene ohia ni ba sunsun wo ka kire madam no ye pamo ye dan say obepene so ma papa ne wada because at the end of the day yehu e besa pamo ema papa ne na ada wo be ma no ono pe wa ha emu akono ema ne na ada wo no nka nkire wo say wo de me han dan ama wo de me yesi ama wanya wo pe wo de satisfy ne ho susun sensam na okan susuma na nya wo de o etu say wo ne o madam ekunu da eti say wo mo betri so ene wa ye dwe sanya baifo na wo ye ene wo afie kura na wantena muso anche na watwa wo nkwa no eniema bi wo ho a wo hene yire ba bi ye frenti ye sonson ye ho o ba bi me bedidi wo bese ho wo mama na ye wo de woni maame ne betwe manso maame na no maame bi ofra mi o se na kola wo ne ne tia ne kunu ne nada na akola na mamma na beti so ekwa wi ase no aware ne ye basa nti oba ne pake ne niema koi ena maid no what take you over ene se wo hwede maid na brabo aya na bede na asiu yi maid ne wo ho na papa na san ne ema beda wo nanim na de ai abaye de botachi no ye de boba anya yi na ne yiri mpo wo ho no otimi ne woda wo ne matrimonial bed wo ne hwan oba wakoye ne ho ade oba waye ne ho ade de na bafie wo ne wo ma se nanim watimi ne wada no wo ne matrimonial bed ya wo na wontimi nkofo oba foforo bi ma wo ye mpena che oba ne easy owi e wasan pam no etu wasan kwakura ase ye woni ema bi wo ho a ba bi ye frenti ohina yere abroti ya nye o na de atwa to ansa na mama tiefo abam se nyankopon ye wadum no hu mobo se de meni abroti nyame hu ye mobo a wode ye kwa kakra yi ni wama ye be emma wunya ba bi sia emma wunya ba bi gina de be guarantee wo success kese ye pa fi se nyankopon no hu mobo no abroti eti the analogy no and the secret behind it nyame no hu mobo no nyame na wo favor wo no nyame no mo anya ba bi de wo nan asie no nyankopon no a waboa wo no ebra wo ni hye ebra ne ato watwene no ade a nyame ne sombo ma ne pa ye nipa eti se wonnim na wotietie nipa fa hodie so ebra nyame ama onya ba bi agina wadwuma ye fo kasa kire omo rofrof wo enipa wo no omo ye adwuma wo nkola wo mo aduane ni wo bonati modin wo ma wakoda akodware wa abonten wo didi a wo se wono mfa na aduane nsi fom a mesrew wo ye de wo hia no besa akọ wo se wo hu nipa ye wa bla wanya ba bi esi na mpacho nye ho na wo ho na wotie ena nyame pagya wo gina ho na wana ka te wo se de wo ho no wonye ne sa ka ho wonka ho obefiri ho eye bre wo firi ohia busuam na nyame ye wadom na wonya ba bi de wo nan si nyame timi bua wo ena wo nkwada bebre som wo
ene wo ton ade wo made fo bebre ene wo bie adwuma wo adwuma fo bebre sa nyame no a wodom wo no de asumbo ma ne pa ye nipa wo tie tia wadwuma ye fo fa hodie so wo made na wo ne wo fie ne sa wo ma na aduane ni sa wo kasa kasa na nim kire rough wo ma ne kodware abonten aduane ka ase ansa ne wo ma na di na wo ntwiti ne se nipa I will guarantee you wo ye dan wo bebo fom you be there ya na wo need ache baby ya wo to ye no wo besan kwa kopie ho if it's a bonenti because who read Deuteronomy now will come blessings no ohia e kan bone de ne curses no you will go back because kan hu say now we are mabrofo now we ni bi adum bi eto opesa sa adum no a wo de dum wo bi eto say Jesus Christ ma parable bi say obi a no wo de ka wo de che no wo de che no wi e okọ o ne yonko a wo de ka no no akọche na tum ka kese e kra wo no wo de ya wo die mu odukra wo de ya chaw ketuwa bi na wo bi de wo no afa ku ko take action wo de na kotum wonim say o se wo run na te wonim de oye wo se mo mfa na mra he sa na wo ye mobrofo na ma me ni bi na papa ni bi ene nyame aye wadom ene wa hira wo ene wanne wasifie wanya medifo a esom wo ene wa bi adwuma wanya adwumayefo a esom wo na wo de wo pride wo arrogance wo je wo kasafi because aye wo sawo na wo taduane ma omudi na ka se sika no anyame de ama wo na ma wo mo taduane nyame de abefam wo onyame de awrentew sure on na ye ne dia ono na sika no gete o de awrentew but say wo kan say wo hu abayo no kra na say wo hu abema na kai say ewrade ebra bi etwam say na meti o ebra bi na say ya na mekoye national service o say ya mekoye internship o say ya na mekosom wo bi store no ne wa mo metimi ya bi shop kese sei na wo treat nkwada no yi wo tua wo mo kayi wo hira wo mo wo fom say won kasa wo dia abrotia wo ma fom da me pagi bia me nim no me monidi da bia me kasa wo ma fom da amen papa bia ma bra bom nyame ma me kohia na me say nipa kura dome no ayenye yi sede wo se bu nipa wo hu nipa as wo hu nyankopon eti da bia wono na me hye no sua no me hu bi da me hu odefo a wonya ne hu say tam echese mutamo ankasa dako pe obetimi atodan 50 abom dako isika anya me de echira no obetimi agya na ase na ne ya watodan maako 50 edan maako 100 but obuni pasin ajapade obuni pasin sika wo de ma wo obuni pasin mu a wo de boa no etida bia me kana sam kire nkrofo se nipa wi omma fom da enhyira ne doso dodo nipa ehyira no doso dodo se nipa ayedome no nipa ehyira no ano ehyira no edoso ese ano ayedome no te obehyira wasase so no awurade nso ehyira na da bia wo ano ebo din no doso wo ye papa ne bio but ano a ekasetia wo no edoso ese ano a waye omo papa sia me se obeba famo I can guarantee you that eti na me di chatwo ne amatiefo abam okay se nyamkopon ye wadom wonya baabia ma wosia kai wo kan e do no kai baabia wo firi o na yenua ba me ma me remfinia ewrade wa ye okache Israel for se nyame ye madom na se munya tena mu fie na mu hotom se tamoa mun kai sa na mo ye nkoa e wo Israel na me ewrade me de mabasa kase bi e na me de jemu mon kayo eti se wo servanta kai sa wonso mre bi atwa na wo ye servant eti mu slaves no e ma mo ntete wo mo because mre bi atwa na Israel for mo ye slaves e wo Egypt eti se ne modnya abakena na sanse so na mutiti mu fie na mudidi se tam na nipa bi be ye nkoa mamo a mon kai de Pharaoh anya amamo no monyema sa nkoa no de Pharaoh anya amamo no monyema sa nkoa no ma mo mistreat wo mo
Munsha wo mu ye. Muntia wo mu ka. Mumwa wo mabrabo. Ah, we yesa. Minim level Nyankopon de wadru e wo nhirem. Se shop ba ko no wo mu abie. Se car ba ko no wo mu ato. Se fie ba ko no wo mu ato. Se afe kura na wotimi ahan dan ane boarding a wotim. Oyina yire o ma from da. Ebeye from glory to glory. If it says Nyankopon no a ohu mobo no. Ade ehia no no. Wonso hye ne yi. Ade ehia no no. Wonso krakra no. Ema wo urem fi babia na wo free. Eti ema wo bu nipa. Ema wo really free. O nyamia yi wo firi wa wo treimo. Ema wo mema wo rem free. O nyamia yi wo firi wa wo treimo. Mama wa say sa abrabo ni mu ye den. Na sa wo kwana se ma na wo nya wo ho hwe a. Onyankopon na wo yi wo mre bi a. Sanya me kro no a. Kai no. Ya kai no. Ne ja hantan no. Subo ho nsamrane na nyame bi na basa mu odu bi e na ode wo yi wo firi ho. Onim se de odan wo ne no. Ebedrum re bi a wo na wo bedan no. De odan wo ne no. Sure. Ebi adachi bi ba wo na. Oyina nipa ba ho mama tiefo mrem. Nati. Na mejosofo mamenka number no na 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064 inti mamini kan emfa de waba mi ya na ya to so. Hello. Auntie, good morning. Good morning. Oh. Letitia memo akwaba. Yena. Yankopon shell pa na semna na odi abreye no. Bia unko anchasema ya okache no. Ne da wakuma so ade ne bia irade niam wate. Amen. Na nyinyi ne mu nso no. Osa wo fara di wo fa Kristo a untimi ndi unya boni da. Boya obi bia Yesu ti it's from his level. Umayan fa Kristo. Otabati mi do bia tina wasendwemu. Wie. Mommy, me da Nyankopon nshira wo. O nshira won so pa Letitia nyame nshira wo. Nyame nshira wo bebre. 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello. Mesa musa mo ba na modum radio no amame. Why na matemo nka yie pa. Eba cho me papa ben machia ni. Eba cho Vincent. The stressful agenda no. Yo, Vincent mami mintie wa no pay. Ano pay die. Nyame wo e kan se nyame hira. Amen. We send we say me tia. Then me say radio station na and connected to one radio station say na obi TV. But entmenya sanso. Nyame hira. Amen. Bukan sisian. Oni me yejuma na mejuma mo hanu. Obi obebe bia mampamo obi ada. Obi beba obeye juma sa no say na Vincent in person ku school no sika wanya no obi ku school. Obi wie a university Cape Coast University obi wie secondary school. Edunu yejuma sa gabi ebeye ya no braska no no correct the container or a hairdresser. Waka business no wajin no higher port belly it's coming one no the port belly as you know as so back no so higher no maybe be am fan about a month 4 months you see you show not that no I told shop no say you should tell me you say ya na be you be call August September no and sabium oh madam. They say that girl, this girl alone, I compare me say, only the first person I'm a pamu or a human. Only the first person I'm a pamu. Now, they say, the Biaska may show a man in the war, every day the most scout with the I have the Bia, you know, see, I hang nifty or so called the Dia, Nanchan, or the Coachia could didn't want to spend 1 hour 30 minutes. 2 hours. That's how I bet you.
last week I made friends second show. It's okay. Until the day soon tons and my excuse the game so one guy. Wash. Wajay. As one shana na tini na nim bibia ni babia. Adwuma na bia nyame be fa so bie kwan bia ma no watopunu nim. Listen, what in person can send Matthias. Oh, but a friend said, I'm so. Yeah. Listen, but listen, I want to come back. So you are harder. But on you see, I don't understand. You understand a higher wall. I no cry, Brother Vincent, and no, I am Cassa. When you made your baby a quanama, na dear would be ye. Dear would be ye. Brother Vincent, Medase pa, Akosua, Sompa 106.5 FM, Accra. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho mini ababa en Messiani. Me pacho mi adia Grace. Me face Dakuma. Yo, Grace, Dakuma Kukumpe. Mami tia wanope. Yo, me pacho eradi inshallah. Amen. Ewa unsema anapedia ode ebrei eradi inshallah pa. Amen. He say, you say obi kunu epel na onware. Na un say then no na me did say na win. Yeah. I say, yes. I'm away with the anyway. He said, Bible is doing Papa no. How I know. And no credit. Ever did she share the Papa at the amount. Yes. It's not the day, but send your own family. Not in Paiboa, the river boy goes. Yes, over Modiana. Ujai, and no credit. Many coupons in my rice space. Matthias no crepa e had papa ye nyina se wani ba ho a o se nyame ho bone fa che se rade we de fa che me na menim se nipa no wo yere na afi wa twon ho na wa bo bra. Hello mami. Yes, me ba cho minu aba na mehia ni mami ba cho uni aba of mami Evangelist Monica. Yo, Evangelist Monica mami tie wa no pe. Mama nyame shira wati. Amen. Ediani a wodi amaye no say yemi ayakura banka jama ni hu eboa sika ye de benua na erade asem na ya ye mu se e ya futu maye na tonko so nya o kesi metie wa se metie wo pizza friend ni metie o kasa pe na wo do nti de bia wo fi wo ba ya mi we na mi die mi radio metie o kasa wa am si ye mami ni sister ya mi ko so peja on peja wasefo amen adesidi a wo mu a wo de maye di no enya wo twa so sa amen wo bie ye ni o amen wo bie ye ni amen wo bie ye ni na ya mi ko so fa wonya kanea amen eme wiase ni na amen fa wonya kanea because wo yi bi mo fi so mu wa ma bi mo susu ewu panya ni kamedia sitayempo so ni gusu a ni nsi agrade ebeye na na de watu ne sukura wa ma na broso amen nti mekoso na misile jina amen ani shira papa onshira onso evangelist shira wuku amen juma wo ye nyina o shira mo amen me da se evangelist nyame shira no wonye wokese wonye wakoma so ade ma 0260196064 and 0260196065 hello eba cho mini aba be na mehia ni eba cho ye fa mi dora yo mpacho na free he me fa sin legon yo me pacho mami ntie wa no pe wo Sompa Rhapsody nyame shaw papa no we put them odi amaya no pe amen ye nyame asinu abrabo ne ye wakoma so de nyame nyama o wama ye ho se bi mo asha se yi but a chance mu ye nyame beti abemo mana ye na mini aba ma do se wa ti ache na ma me no di ta kan e fi ni PCFM Matthew sa na na me kai bo se me hu wa no wa na me ni wa tasa ite na me nya we die let's say over my opportunity no na me tinya hu just to talk to you me pacho 0260196065 hello yes thank you Akosua good morning mini aba be na mehia ni pacho ma yo
Mame, na free here. Free pass. Yo, mpacho mami ntie wano pe. Pacho na me shop that's it. Hey, okay. Me topic na wa ko pe jaba na wo kan. Ye de yami ase. Pacho, me pese me no bon komo pa. Nche ya pacho client service line. Mate. Ya mo pona mo santos. Me pese me no kasa pa because me story pa na wo kan one. That's it. Mate, me di betu dwa. Why? Nyamisha, yo, Nyamisha, me da CP, yo, amen. Hello. Hello. Yes, me pacho mini ababen. Good morning. Yo, aba pana mini ababeni. Ye femefia. Efia mpacho maminti you. Ma, ene apoma wa kan ni biye du. Ente woni da bat atoma permission. Imi ni kuma ba ko. Amu bia. Na papa na hwe ni nseni. Me na ma be na be hwe. Na papa ni fi mu a wo fa no fi mu. Branch any who of Akolani picture wo. Some more company no. Me dey hear say me who 101. Na o mama minister. Brai na any triasa papa ni say kwa wa hwe. No ye the man we tria. No wo bon ho sa. Na the boy na me pai say come amen. Mate. Mate. Me ya me de. Mate. Ya me give what say agree. Mate. Kolani ni mama nkata o. Oh. For so many years. Mate. Pana one share pure tata one time. Oh no be for time. Ja kolani wari o no ma fa na nka. Awari na awari ni awari di kan ku mama Mate obapa me wi amede client service line ebetudwa why na wafre 0260196064 and 0260196065 Mr. Mo wofra na radio no wadum ne kra na yate ukasa ne ye hello. Good morning, Obapa. Near friend was saying. Sompa FM. But I find Madam the perfect Baba. Yo, Madra, mini aketwasa no so dear with the Madra. Maminti Madra. Mariam shall far when the master my bad. And now some neighbor me because made me have question to baby mama. My German me be I am. Now, my German who say, they are made me question because person and not in sister. Say, they were quite in our Yame, Yame or show. Oh, Mao, they are now, but you all want to say, oh, yet be the credit, and I am in side for someone say, one got all bit in my no job life, Mama. Say, I'm not going to make a catch and a pan. Amen. 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 Yanka Samenu. And no say, Matthias, obet me a yepa, who say, make us say, Yenina yetimi from, o fomwa, no what jetum say, baby, I'm a naming baby, I'm a nami. Said ye, Abruetia can you quite be or hide sin woody penny so. Nanso na we you walk baby, I'm a nami, a beham and free home. Nama send ya me ho boniface, na fe my son a doom. Said ye be a mean sign ye beam. Inti near mammy, or repentia, then you ask for grace. A rather from a bonny chemi. And a motu we no a specific, but an a motu no so can't the codiano, potem men fancy and minim dada. No, I can ready when no, me jitum sama dear. Na min pesema ye beam, nanso me ye nipa membre, mama dum, na dum no, ebebusuama. Why? Yes, me da senior min shroud 0260196064 0260196065. Hello. Hello, Mama Akosua, good morning. Good morning. Mini ababa en mesiana no pay. Grace Swedro. Yo, Grace mpacho Swedro maminti wa no pay. Mama, I'm sure no man kwatwense na hodin. Amen. Dana de mama wo hye yen kran wo so ka kire na ya fa anye adwuma na ya yala ne empese ye bobobra. Mama,
Sanya o maame sha so ka o maame na hye mama de so o maame o me nye adwuma ba ko me ye adwuma de san se me adwuma anko school anko echi nti se me ma ko school nti mama me tonwe na me tonwe me na da sa me ka jo se me take Ghana na me share ma bla bla se yes o so do mama de so baby I don't say adwuma sa me wo so tobe wo de so tobe lecture o ko me do na wo mba Bible nti se ko ya ho ntu ni paso sa te ni pant wo da wo ya mplatemplatemplatya eni ahyehyɛ mama Bible nti so bo wo na wabo wo nti se wa ya krado sa bla bla bo a o yankopɔn so bɛboa na wabo no watena se wo ya adwuma de na wo de ahwɛ wo mba mama Ghana day na wo ne nkasa wo tuafo na foto no de bia me se eye me ne nyame do bo man Ghana na wasema beke bia so mama eye no kware se ye follow wasem na ye be yenhira bebre ana penya men kan on kan so pa no kon kwaten se na woden ma show Facebook na feed menya wa ya me no ka se ya me shira bebre ya me shira o shira on so ba ma me ye wadwumaden a oye de shemo amen na won so adwuma wo ye nyanya me nhyira so no ma wo mani nyina manyini enye nyina wo nas no mo ye nhyira ma wo because me ma me wo ye me ya pa wa ni di anche ba wo de nyame ma wo ni di nche emmo ayi afede ade wo mpanyi ibrem kura no ho mfa wo a ni atam wo ni de ko US ni atam wo ni de wo ko ha wo nyame nhyira wo no onye ne sa ma why yo me dase nyame nhyira wo pa ya chia so adurofo nyina hello yeah hello. Yes, me pacho mini abema ben mention Sompa Rhapsody one opay. Bacho ye femi ni lanti mi ti ufuto na ma ye nyamu ni na ya mi shauta. Amen. Oni shauta ni wate na okai ni na imampa. Ye manu to ye ku umumpa. Ya mi shauta Amen. Medase nila medase paase wa be shemi nkran nya me nhyira Sompa Rhapsody na wuti efi Sompa 106.5 FM Accra. Hello me ba cho me nua ba ben me hye ya na wadum radio na ma me na mate kasa ni ye why anti dum radio ne ma me why aha fe de mete kasa pa me nua ba ben ni yo Esther mami ntie wa no pay amen hello Esther oh kafra hello yes me pacho mini abena meshiani ate ko se unia fredo ayo na frefin nsa we mo hu mami ntie wa no pay ate ko se mimi tie o pa medase ya mi se o pa amino na ene ya se ba o ke wo I was a youth no omodi to Sompa FM no mu se ya o ke and you to have no you break my show family ya na say obi se dem come and bed yeah na onya 30 million to 20 million na o pre size back what na why you do percent because me feel so ni bi dai ni pano ona mo ana ni dross no omo beto na ewuro ai wo 30,000 na ye ne se wonya wiase nyina answer is there. Jenny, I was so kind. And now, shopper, and I was a taxi driver. Yeah. Shopper, Master over to Nia. I didn't hear. I'll pick quick money or quiet betting. So, this is your man when you are now when you're in the man, but what I'm Betty Abrabo. Hey, Abrabo. What said my 3 years where we would want one and 4 after the other one. And I will say, and now 4 years, wow, you would have. And I just what come master crowd, no crown every time. Who only pay was so master Tia with your money majai. Hey, have you so I go through? Amanga, on you know home.
I'm afraid about my mission. I didn't have a course. Market by one area. Loot. Ah. My minister to the guy in the middle. Thank you back. I will only go. I will me pamu sesia me fa ho. Me pamu. Ah. I said I'm going to get my banner. To banner now for some. Oh yes, your money. And yes, that's it. What do you Sa ya, obeka so no ama na bre ai, obeka so anye ye nya afiri. Ai, pamono, mate, me da se. On shira won so. Amen, 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 amen. Me da se pa, me fa me ensa na afa me de etwa to. Hello. Me pa cho me nua be ma be ne me hia ni. Prince, wano wa from kakranta, obema so kakra bia mamia. Hello. Ensa wam yo. But your Prince maminti you. Hello. Hello Prince, but your maminti you. Yo, ensa wam maminti you why? Na me nyame spira. Amen o. Na onka. Amen. Onsa obi. Amen. Amen. Abraham said, "Okay, because now no of that 10 one here am 12 boys. 12 boys. Then now 12 boys. It is 3 no come na bad. Ah. Then now you call them na the family me na to no share you. Me share there be a ministry because when you were pastor, you be better the family thing. They say a crafty one, some crafty band, some the police can stand in a good dinner, and I did 12 o'clock and send them a good day. Some of the better than a family thing. We still be a ministry. Let's polish 4 o'clock, we go to one valley. Yeah, the condor is a family. No banana was telling me a station again, I'm not planning in boom. Yes, I don't know when I'm going to tell you about. Number one, yes, you come back in another punish you. The use two, you can say two. The one of them is going to use him and I'm going to never coming yet, but not to the assistant. I would imagine. The new one of the office, the office, you take the wrong one, oh, must be wrong, a demon may die with your phone. Hey, Mama, it could have seen me back, baby, I didn't. Hey. Ahubrasienti. Ni na manjeni abapani yeyo. Ni stand still am sumu. Ni still in them petre medium. Ostomishwe ni katan. O mo na just start there. Yeah, o so be fa. Yeah. No, shemi. So be fa. Ni sta. Akonyo transfer we dem na mama kuti na nda start here. E wo ma be tell. Ni tell me ya me wo. Tante, yo asole. Because I know you got no after it. If you are assistant, I did the word is just no was car. I need almost 7. You in traffic, you know. I said no way in my pocket. One day, not a family from Tamina. No, because his condition is that. But the wrong thing is, a dear boy, a dear, but then in time, it's the other dear. Look, dear. Nukredie. Papa, and let a tackle come on my ability. Ah, the tackle. A woman of the show in Panistan, you as office number when the senator bears 20 days more. Wow. Or 20 in one more. Ah, Papa, Mamina was it. Mamina was it. Pa, now story no. Obianfa ho brasie. Obianfa. Amen. Enokre. Let's make that. Nyamisha pa. Memfa di ocha to okra. Hello, mommy. Hello, daddy. Me pa choni e Forson free here. I promise Philip. Yo, daddy Philip, mami ntie wa no pay. Na what's no. Akosua the airways. Because the Benin the level of your presentation to the public, especially in the government appointing a politician. I mean, make on authority there.
Omo when it break. Omo fa aban sika. Omo fa contrast ni. E di omo pe. Omo nya di omo pe na so. Me cancer it break. When you visit them, and as some banner some come in one central. You cannot only in around the fire. Ampa. You cannot only around the fire. They get it, they cannot enjoy it. They cannot enjoy it. They enjoy it for a short period. But after that, now. They go to Dubai, they go South Africa, they go Switzerland, they go London, they go US, or check out. They come authority, or go to a binum. In no woman channel, in no woman channel. I don't know the party that they win. Mommy, you have make a sound presentation like a have to send a signal to all your network and your listeners. Nobody should envy politicians. Nobody should envy them. They are nothing. They are nothing. They are nothing. Nobody should envy them at all. Yeah. Nobody. I cannot disclose my year and the kind of people that have engaged in life. I understand. Nobody should envy them at all. Nobody. Bible says that a man can receive only what is given to him from above. Yes. When it's not given to her, and so the super would then be someone that mining and then the moon goes through. Yeah. Yeah. They laugh, they meet and they laugh. And nobody should envy politicians and government appointees. So they are nothing. They are nothing. They are nothing. Fisherman or far better richer than them. Oh yes. Because we are Juman or Dinya Sikanya Chrono. Any farmer criminal or a Trump woman or if any is a family who are far richer than them. Mommy. We shall be brave. Amen. We shall be brave. Nobody should envy politicians. Amen. Nobody should envy them. And no family media, nobody should envy them. Matthias, Some of them are going through in a course. Look at it. Yeah. On Shrown Super. Yes, you are done. Yada. Will be for young Kojina Court. You are done. Yada. You will be a sika. You are my sika. Or my sika. Now for my sika. Now, Mama Petiso, maybe a kick and cow. We are neither over invoice. Oh, come on. Yamisha, brother Philip. Yamisha, say, one so they were drinking Shabbat. Mate, my dad said, Yamisha, where the enemy see me for, but you said you no, walk about me fan. Hello. Yeah, good morning. Good morning, no bar. Now, your friend say. But your family been to Kasava. You, when I will chat to a crime, I meet you. Amen. Keep up about the what the beer or oh, memory. Oh, amen. Amen. Me that's it. Miss me that's it. Oh, Yamisha pa. Me that's it. Yamisha. So Matthew bye you. Ati for na ye de Sompa Rhapsody afre for no ene dwumedie no ye de bebe wie wo hana ye di dwate ye mfa seda emu odro emma just bread and pastries wo mo ena from day one wo mo eso masene se bibia ebekoso enti bomodia se wonso no se wo pe dokono papa bi dia serve wo ho a na just bread and pastries wo mo na Sompa Rhapsody wo ma fatches wo mo se wo mo de Rhapsody ne de so long as Rhapsody wo radio so no wo mo gina mu sai limitless say raps obi akra be call mo nko ade mo se wo mo gina mu eti da wo mo ase just bread and pastries shananson say wo ye wedding wo ye yie na wo pedokono dia serve wo ho a na just bread and pastries ena wo hia clean hygienic preparation 3 Ghana cedis ye customize na ma wo said e wusi pe no it is a wo pese rokono no ye de hyeto ye de meko ye de sadi ye de ka ho a said e wusi pe no ye be ne saa for e de ama wo ma wo kenke experience no enye healthier more profitable with just hot kenke fra wo mo sesi a 025 60
68832 025 60 68832 na one just bread and pastries or just hot kenke no akasa 025 60 68832 ohine yiri dijwa kakra yi ana fe me manage na seme twato amaye abroti ya interview ma me na to da bia just for aye dokono kama ne bo fufufu ya de nti obi krampo ni ahotoso bia wa aduane die mu enu nti ye ka cho se bia wo de na kwakoye yade fam se ohuna makwa aduane nyina baabi na yade abemankyere wo a ema wo ho etete wo a wada Roma 21st clinic wo se waba ede ama na yade a waje mu abasobode dodo na no ene yade ya efra ne sese yatika eno eye usisi achi wo no entini ye fa woto ase eba wo sire mu wanantu na atiese wo na ase ho no se twetwen wo se tutu wo wo de na kan wato dem anana nse ona tika krabia no wagina Jesa woji wa humi ansa na watimi asa atoa so ebo wo nka ye bo modern ato na mon over 15 branches na wabiebie e wo memo afa na nyina dente no wo de ane se obetimi akọ eyatanto he runabout me pa cho ba ko e wo ho tema community one so Roma Catholic asafo no na chi wo pe na won sa beka na kaso new market road no obom road ECG office ni hwe ni mu na wo kuma se hwa overseas wone Sompa FM wo dan kro na musunya ne won sa ebeka no techima nkranza takra de brekum go so oboase ene ne nkwado ubetimi afre wonom 0540 311 0540 311 afei yakrado semede eya Sompa client service line no enso eba bemau na watimi afre ye mo amosemu hia mako ene no akasa no eno so number no se bia pese obeye advert kra na se bia o pese obi sanse o pese o kan sembi ede ekre yen ebia fonso bi ne yachia yakwakoye ne nyina no ekwan da ho number no 0531 886216 me boss be 0531 886216 the chat to 0531 886216 ofra de wo hwehwe bia na bebo modern ama onsa etimi aka ohine yiri abruwatia na wote ne nka no ena Sompa Rhapsody menene ne tena se de somwa no payi emwani miro bia said the brother Philip kan ye no men hu politician bia ma wani mre ne da ebi sese wo wia wo man ni sika wo de betonro na de asa ho yare eti wo wadwuma na hu twa na hu tie no na yire hu na ye ne yie ebi se ohine omo se bibi kete eho omo wo baby omubu mi refi kete wese enye dudu awurawura bible kran so kan wase ekuo keto amamu nsu enye fese wode oso aheman be chem keto bi a won be content with it abroati ya me say yedi nkomo kama afrefo nso atie omuguso afre ba yentimi mfa biem adesua omo anya enne de yede bratiefo no eba bia wo firi na ho na me nsumi firi afiri be ye chinye ye ni maami bia na sa papa bi omo yedi omo betimi e de boaye eso eduru mre bi no ebi abekọ relationship bi mu obekọ adwuma bi mu ene ye tam ye hyebre e de hye ye nsem nyame bie puno kakra no ye hye ya brabo ye tutu ni ye ene ode ye kọ nkakra ye nuru kopim se brebe so a osoro ebe frɛ ye no e de ye gusu a ye kwana se kopim se Yesu beba ne de ye ne nante a ekọ ye nim a ye nim se ebre akese bebre de da ye nim a ye nim se 10 years time unsen hu ye no na level la ye duru no na ekọ nkan ye tufo ama omo a chance no say say ni da so ho na me ka se bia enu de aya ne se bia me ni be ma bi be wo ana de aya ne se me bokro no ana se me ye better na se but eni da so bra wo de ne kuradie ni ahobrase eni adwumade ni nyamesuro wo de ebo bra wo se me twato a wo de ma yetifo ni sorry so ma be de American nyina ne say a bad start in life it doesn't determine a person's future like you said me myself yourself and some of the audience are one of 8 years. We started with hardship, poverty, rejection, failure. Yeah. But now with perseverance, hard work, and be together with God, we are here today. Pim koyeni. Eti eto de bia ma me Bible say nim dia me man nim ntino. Ya mo jira otwa wongo. Eto de bia ya adwene say ba bia bi frɛ ni ntino.
I say ma nya we ya enya ade a metimi akomanim eno ne ade a ya na ha ye no emebu no dodo na no especially ema no wase mihia be me bi obeboa minti no obi kunu kura ne ye de ho akofam no baby any kwan se ye kokora na mpratwe ye ho hia no ne ye de ho akɔhye because ye need da kwan say through that nipa no and obey ye na ibe bi edi but it's a mistake, a big one of course. Yeah, what's it? Timmy say ya adwene firi ho. Nyame kwa na timi bo anipa. Mami so okodi san ne manager betwa nkwasotia. E wa bra wo brenson ye. Eya na eyenim de ye nsua de na Sompa Rhapsody and na Sompa 106.5 FM Accra. Ye dwumadi ahodo ye de nyina se wonya brani adagye na se wotie na wo de ye adwuma ebetimi aboa wa bra bon kankro na etimi aboa wa bra bon pun 20 no. Me ka kira wo se Samia Job nwoma no eti nwotwe na sensa so ne kae no wase se empon fitiase no eye keto a wawie ye no ebeye kokro wo brempo no de siesie yen no de akrakra ye bia pepe na na se brena pese nyankopon wo yi upie no satan no de upie a enya ade abetimi successful na se obetimi aba abrane so te se de ono hwehwe ni nte no ye nya kwan ema onyankopon ebre na ye nya ebre nso ema ye ho ono akasa ni brem no obeye ade nyina fefefe na wo de ahye ni monyam kakra we sei ena me nso me de soso de amatie fo abrewati de waka no emudo papa nyame nhyira wo pa wankasa wo life na a testimony ankasa ebra wusa ne bia o man na nwunu se ebra bi beso am yate aberewatia enne e wo radio so nes wunyame na wafa na wone ne nam no a wo tutu wanamo no wahye wani munyam wode wo kɔ kakra wama wo kunu wama wo ba wama wo adwuma wama wo nwumasua wama wo dwene mu do nyansa ye de bobra wama wo de ho woni ama bebree ho wunyame ma ni mfrɛ ni munyam nkɔ ni munyam na nya kase pa na bedroom rebi platforms akese na obegina so na de aka we o man sika Deuteronomy chapter 28 verse 15 no ekwa ebesi 68 eno ne o portion enti Sompa Rhapsody se wo free bia me free ni bi wachi nye o maame ni bi o papa ni bia onyankopon twedi ampo na fani pefri anwem ofani pefri atechem ofani pefri gatam na wahye na nimonyam na emo montimi nya ne wo pe na wonya nyame nsam nhyira wontimi mfa kro no ne di nkrofo kro num no omo yire num achi ewie obi adwuma mu sika enya ne nhyira da eti na mabamba kyerɛw de betimi ayi wo afiri wo hiam de waba yedie mu a wonko fam da ubefiri suru akosuru befiri ni monyam mu akwa ni monyam mu if said the path of the just is like a shining light, it shines brighter and brighter unto a perfect day. When a mediama war wisdom is on the street, wisdom was street in so wakasa wie eda wabem. The choice is in your hands. Was I have put before you life and death, I will entreat you to choose life. Median kwano wa wasi wanim median kamesha wo sefa enkwano eti ene wunu Akosua go Aboagye through Sompa Rhapsody media brabo mu nyansa abrew de de yedi ebebrew. The ball is in your court. The ofa de ye adwuma ebeboa da chu bedia dance se mire bi twaamu e ma metie Sompa Rhapsody na sa steps ni nyina me fa me de ye adwuma no wo bedia dance se onyame asem emfeli da e so onyankopɔ wonye nipa no odi atro ne waka no ebebem eti se wo kɔ ye Facebook page e wo Sompa 106.5 FM Accra enen sema me ka eni nyina da ho ye YouTube page no Sompa FM live no so ni nyina da ho etu betimi akɔwachi no asan kwakotie fra wo babi na ne ntie fra wo kunu ene ne ntie fra wo yire ene ne ntie one kasa repeat and replay tie ene social media ntie yakɔ live a eda ho sa abosome ansa na wo ma yie firi ho etu betimi akɔ ye Facebook page no e wo Sompa 106.5 FM Accra ene ye YouTube Sompa FM live no na wo da ho na wotie nyame be fa so akasa akire na nyansa e kasa e wo street ne so nyansa e kasa e wo Greater Accra nyansa e kasa wo Facebook page Sompa 106.5 FM Accra nyansa e kasa wo Sompa radio 106.5 FM Accra e wo Sompa Rhapsody wana ya krado so obeti se wotie na wo de ball bra wo be wo se nyansa wo mfeli da na eye bambo e de mo obi a entiase nso ye bambo e de ma wo